Juan mo banta krina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami, marang idikepe merbekas. Mersampang dekat merolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami suku ten keluahanan, bersodip mo kita asadak tong idengani tendip berbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia edi, ibas suku ten endah. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, cerep ni ukur menandai debata. Si bagini do kelapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bin Dupitu, ayat 25, so ayat 36. Janah nak sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 20 si bahkan si mendok. Hukum aku kutandai ngo iya, ai iya ngo pasulahaken aku asaro. Bapak inang deket kita karinana. Nai lotmo tradisi agama. Cerep ni ukur imo sada perniulan si penting, iwagasan kenggeluhan spiritual. Iwagasan cerep ni ukur, sada kalak jelma, boi merperangi terbuka, ibas pertendin sini bereken debata Jehovah tabasa. Imo asa da ibaken perpulungan nalako persodipen, deket dengan sada kepercayaan, si kita doken ibadah. Kata en, imo bena katakan mengabdi. Bagi mangmo melakata persodipen, asalna kan kata sodip. Petuduhken kumerna lot sikap cerep ni ukur. Lotmo piga-piga kalak Jerusalem merasa menandai Yesus, tapi sebenarnya oda ngo kalai menandai Yesus itu huna. Kalai oda percaya mendahi kuasa sorga, si Lot ibagasan Yesus. Ngope bagi Lot ngo piga-piga kalak mulai percaya. Tapi to kongo melungunna. Ketika kalak Yahudi si merkuasai menolak Yesus. Bagi mo ciri-ciri kalak ibagasan percaya taba Kristus Yesus. Meladak tong Lot dates ukurna. Deket memperlako paling situhunna. Sulit ngo kalak si bagi di nalako percaya. Marang pe si bagi di sulit beriman asa boy berubah ibas kenggeluhenna. Cerep ni ukur imo sada kunci nalako mengalami asa jolmit secara spiritual deket Tuhan Jehovah. Ibas cerep ni ukur kita boy terbuka nalako menjalo pengalaman-pengalaman rohani samakin bagensa. Mbuengo meragam bagai sifat kalak kita jumpai nalako menandai Yesus kumerna penandaan sada kalak jelma berbeda-beda deket tergantung ibagasan ukur mersada-sada. Kumernai tak enget mo asa ulang kita dates ukur. Idi ngo memakin oda merlapaten ibas pertandan ta mendahi debata. Mersodip mo kita. Lias ate mo bapa sini sorga, kata mo pesengetkan kami. Kami mengido, beli mo tendimu simba diai, datong memereken keteguhan, deket gego bay nami nalako mengulakan katamu simba diai. Asa gelarmu kami pesangap ibas gelu nami, iwagesen gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juan-juan mau banta, shalom.